Kratkometražni film Duga reditelja Aleksandra Vujovića osvojio je nedavno i 26. priznanje na Firenze film festivalu kao najinspirativniji film. To je zapravo bila nagrada za najinspirativniji film. Gospodin Vujović je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Ana. Pozdrav vama i svim vašim gledalcima. 26. priznanje, pretpostavljam da brojite i dalje. Iako vjerujem da te brojke sve više i više vam imponuju, gode i vjerujem da vas inspirišu dodatno za dalji posao, za dalje podvige, je li tako? Svakako, dakle, to je još jedno u nizu priznanja, dakle, ukupno 26. festivalsko priznanje, otkako je Duga zvanično izašla prije nešto više od godinu i pol dana i zaista sam ja lično i cijeli tim presrećni zbog tako bogatog festivalskog života u protekloj godini. Dakle, film je pored toga selektovan na sada skoro 60, ako nije preko 60, tu sam izgubio tačno ovaj broj do ovog trenutka. Dakle, to je oko 60 zvaničnih festivalskih selekcija u takmičarskim kategorijama. Dakle, tu ne brojim učešće Duge u revijalnim kategorijama, premda na nekim veoma značajnim regionalnim i evropskim festivalima. I još jedna činjenica koja je u tome kontekstu veoma važna jeste da je u okviru tih oko 60 festivalskih selekcija Duga selektovana na festivalima sa prestižnim licencama gdje su kategorije u kojima je učestvovala Duga licencirane, Oscar kvalifikacija licencom, kao što je bio to slučaj dakle, prije par mjeseci na Chicago International Children's Film Festivalu, dakle 38. izdanju. I mene posebno raduje dakle, uspjeh prikazivanja Duge na tom festivalu, budući da je to festival na kojem se prijavi, ne znam, 7, 8, preko 10.000 zavisnosti od godine. Preko 10.000 filmova i vama film uđe u selekciju otprilike nekih 20-ak filmova dakle, iz cijelog svijeta i pritom je ta kategorija u kojoj je selektovan vaš film licencirana Oscar kvalifikacija licencom. Zbog šire publike, da pojasnim šta to znači, dakle, kategorija koja je licencirana dakle, sa takvom licencom, pobjednik iz te kategorije stiče direktan uslov da bude nominovan za Oscara, dakle, bez dakle, dodatnih apliciranja i dakle, krugova koje bi se obično prošle da jedan film dođe, odnosno dobije tu mogućnost. Da, jedan od rijetkih filmova koji je zaista za, mogu da kažem, kratak period osvojio ovoliko nagrada. Šta je to što ga izdvaja? Očigledno na svim kontinentima, na svim meridijanima ima nešto što se sviđa i žiriju i publici posebno. Pretpostavljam da postoji taj univerzalan jezik za komunikaciju sa svima njima, ali opet ima nešto drugačije, pretpostavljam. Pa jeste, film je u više navrata sam isticao također, dakle, da je film dosta atipičan. I ono što me još dodatno raduje jeste što će dakle, sada početkom februara film biti prikazan na jednom festivalu u Africi. Tako da će time zaokružiti prikazivanja na svim kontinentima. Ono što cijenim da je ovako zanimljivo i žiriju i selekcionim komisijama koje su odabrale film jeste taj univerzalni jezik kojom govori film, odnosno univerzalne vrijednosti koje tretira sami film. Dakle, podsjetit ću također da je u pitanju nedijaloški film, dakle film u kojem je protagonista dječak od 6 godina, u pitanju jedna dakle, istinita priča koja je ambijentovana sredinom 50. godina prošlog vijeka u jednom mediteranskom selu. Dakle, jedan cijeli niz karakteristika
koje izdvajaju taj film, a mislim da je u pitanju i ta neka estetska vrijednost koju sami film manifestuje. Tako da zbir svih tih stvari pretpostavljam da je doprinio do toga da za godinu dana osvojimo, dakle film osvoji 26 nagrada festivalskih i da bude selektovan na 60 međunarodnih festivala. Eto, kažemo da se film oslanja, jel tako, na autobiografskoj knjizi Gaetana Grilla, italijanskog umjetnika. Čitala sam da je sam umjetnik itekako zadovoljan kako izgleda film i kako je to sve finalizovano. Da li ste očekivali takve reakcije i da li ste upravo imali strepnje zbog njegove reakcije na film u početku? Pa da budem potpuno iskren, očekivao sam da Duga ima da u međunarodnim okvirima postigne određene uspjehe, možda sad ne baš toliki broj selekciji, toliki broj nagrada koji smo dobili do sada, ali jesam jer sam film, da kažem, prije, dakle, zvaničnog izlaska poslao na nekoliko adresa, dakle, relevantnih evropskih, budući da od 18. godine živim u inostranstvu, da sam se i školu u inostranstvu, radio puno projekata, pa eto, sticajem okolnosti imam dosta bliskih saradnika i prijatelja kojima sam mogu u povjerenju da pošaljem, dakle, taj zaštićeni screening link i u odnosu na feedback koji sam dobio u odnosu na te njihove observacije, dakle, tu in primis mislim na neke značajne, dakle, producente evropske i generalno ljudi iz oblasti umjetničkog stvaralaštva, bile su zaista ohrabrujuće, dakle, u kontekstu onoga što se može očekivati od filma u odnosu na distribuciju, festivalski život i tako dalje. Sada Gaetano jeste bio veoma zadovoljan, on kao neko čija se priča tretira, dakle, iz djetinjstva. U početku mu je malo bilo čudno što možda cijeli niz stvari nije u toj mjeri vjerodostojan u kojoj se on sjeća. Međutim, veoma je svjestan bio da, dakle, medij kakav je film zahtijeva određene, dakle, prilagođavanja, jeste da bi se prilagodio prosto tom mediju, ali je bio veoma zadovoljan. Ono što je posebno radovalo i njega i mene jeste da smo nedavno imali, dakle, prije par mjeseci otprilike, imali smo regionalnu, odnosno premijeru za italijansku regiju Pulja, koju je upriličila historijska fondacija iz Molfete Valente i gradonačelnik Molfete, odnosno opština Molfeta, u okviru kojeg događaja su se okupili, dakle, brojni ljudi iz oblasti kulturnog i javnog života iz Pulje i, dakle, te reakcije koje smo dobili, dakle, tom prilikom bile su zaista sjajne. Dozvolite mi također da najavim da ćemo u maju mjesecu imati prezentaciju filma u Milanu, u jednom istorijskom bioskopu u srcu grada koji se zove Anteo, a događaj će inače organizovati jedna od najznačajnijih distributerskih kuća koja operira ne samo u Italiji, nego, dakle, i u Europi, My Movies, u saradnji sa milanskom Brerom. Dakle, Cinema e Arte se zove ta retrospektiva i okuplja filmove koji su obilježili prethodnu godinu i meni je zaista velika čast i zadovoljstvo što jedne takve institucije i što će Duga biti dio te retrospektive i upravo u tom bioskopu kojeg se ja odlično sjećam i koji je jedan od mojih omiljenih bioskopa u Milanu i jedno od omiljenih mjesta još dok sam bio, dakle, student upravo u Milanu, eto, da se baš u tom bioskopu sada poslije niza godina emituje, odnosno bude predstavljen i moj film. Da, eto, kažemo da ste vi završili i osnovne i specijalističke i magistarske studije upravo u Milanu. Međutim, s obzirom na sve ove nagrade i prije svega reakcije samih Italijana, vjerujemo da nemate treme zbog same prezentacije u Milanu. Nekako ste već prokrčili put, vidite da su super prihvatili film.
sama selekcija i zbog čega će se naći upravo u Milanu taj film. Vjerujem da ne stvara nikakve, jel tako, dodatne strepnje što se tiče same prezentacije. Na kraju publika je itekako dobro upoznala taj film. Dug, eto, da objasnimo našim gledalcima, to je da kažemo našim gledalcima koji možda nisu do sada ispratili, a jesu filmski ljubitelji, upravo se odnosi, jel tako, na jedan dio života, period života Gaetana Grilla, i Duga je u stvari trenutak kada je on zapravo saznao za Dugu, jel tako? Kada je prvi put ugledao. Tako je. Dakle, to je susret dječaka sa tim prirodnim fenomenom, odnosno sa Dugom. U trenutku kada on ne zna zapravo što je Duga. Dakle, on je prije toga nikada nije vidio, on ne zna kako se zove, šta je to što se zove. Pritom, da sada ne otkrivam previše stvari, ipak je u pitanju kratkometražni igrani film, ali uglavnom taj susret sa Dugom nekako će zauvijek obilježiti njegov život, odnosno pomoći će mu, to jest determinisati, bit će determinantan da odredi ono što je njegova životna vokacija. Sada sticajem okolnosti u kojem se to dešava i, dakle, trenutak, dakle, u djetinjstvu u kojemu se taj događaj izbio. Tako da cijenim, kažem da je priča veoma zanimljiva. Mene je već na prvom čitanju te knjige koja nosi naziv Dipingo Dunque Esisto od Gaetana Grilla. Slikam, dakle, postoji, jel tako, prevod? Tako je. Mislim da kod nas nije prevedena i da nije, dakle, ušla u distribuciju. Uglavnom, dakle, ta priča me već nakon prvog čitanja mi je bila veoma zanimljiva i da budem potpuno iskren, dakle, ja sam već kod tog prvog čitanja znao da ću snimiti film. Samo nisam znao kada, dakle, tačno u kojem trenutku će se to dogoditi. Jer jednostavno sam vidio sam sve kadrove, vidio sam mizanscene, vidio sam, dakle, sve ono što je neophodno da bi se jednom literarnom dijelu kasnije udahnulo život, što je potrebno, naravno, meni kao reditelju da prepoznam, da bih bio siguran i znao, dakle, da od te priče da ta priča može da se ekranizuje i da se udahne jedan novi život. Imam mnogo toga da vas pitam, ali nemam puno vremena. Ali evo, sljedeće što planirate, jel tako, je film u stvari drugi po redu, a tiče se trilogije, jel tako? Tako. Evo, vi ćete nam otkriti o čemu je riječ. Dakle, u pitanju je trilogija koja nosi naziv Tri ličnosti i Duga je prvi film iz te trilogije. Drugi film nosi naziv Brat i majka i također tretira životnu priču iz djetinjstva jednog umjetnika. Naime, tretira priču Božidara Boškovića, dakle, to je umjetnik crnogorskog porijekla, dakle, onaj jugoslovenski umjetnik stare, dakle, garde, čovjek već sada u poznim godinama, blizu 90, koji živi u Novom Sadu, i priča je ambijentovana, dakle, u jeku Drugog svjetskog rata. Međutim, ono što je zanimljivo opet kod te priče jeste da u filmu uopšte neću tretirati rat. Dakle, rat je samo okolnost, a to je zapravo film koji govori o porodici u ratu, o ljubavi i surovosti. Dakle, ja te okolnosti pričam u filmu isključivo kroz prizmu, dakle, 10-godišnjeg dječaka. I cijenim da je to jedan ovako ugao gledanja na stvari koji će biti malo drugačiji u odnosu na ono kako se obično tretiraju, dakle, takve priče u tim vremenskim okvirima, odnosno u toj epohi u kojoj dominira rat. Dakle, opet ponavljam, ne bavim se ratom, bavim se s onim što su opet univerzalne vrijednosti vezane za porodicu i za ljubav. I čini se da je to i prečica do svih nagrada. Vjerujemo da će taj drugi film biti itekako uspješan. Moram samo kratko da vas pitam šta je sa filmom Luča Njegoševe noći. Dugo planirate da uradite taj film, međutim, još uvijek se ništa ne dešava. Zbog čega?
Tako je, dakle, to je film koji je nažalost već određeni niz godina u predprodukciji i to je projekat koji nastaje u odnosu na literarno djelo našeg poznatog umjetnika i hrvatskog Dimitrija Popovića. Jednostavno, u proteklih nekoliko godina nije bilo sensibiliteta da najprije ondašnje Ministarstvo kulture, a kasnije dakle, Filmski centar podržao taj projekat da bi mu se udahnuo život, jer kao što znate, dakle, sama tematika kakvu tretira film, dakle, Luča, Njegoševe noći, jednostavno je bliska nama. Dakle, puno je bliža nama nego nekom inostranom, potencijalnom inostranom partneru. Za taj projekat postoje ozbiljna interesovanja nekoliko značajnih evropskih partnera, ali u vidu koprodukcije. Dakle, nemoguće je očekivati ili vrlo teško očekivati da Luča Njegoševe noći može biti italijanski film. Dakle, tako da zakazala je ta prva i glavna karika, to je da projekat prvo bude podržan u matičnoj zemlji, da bi se onda nakon toga mogli valorizovati međunarodne konekcije. Dakle, eto, ja imam sreću da sam dugi niz godina živio tamo, realizovao veliki broj značajnih projekata, sarađivao sa značajnim institucijama i pojedincima iz oblasti kulturno-umjetničkog, dakle, stvaralaštva, generalno ne samo filma. Tako da, eto, to je jedan od projekata koji je na stand-byu. Dakle, ja nisam odustao svakako od tog projekta i nadam se da će se, dakle, u perspektivi stvoriti uslovi da se i taj film, dakle, realizuje i da mu se udahne život. Nadamo se zaista da će biti onako kako želite. Kako planirate, nije se ostvarilo, ali makar kako želite i da će se to vrlo brzo desiti. Hvala vam puno na gostovanju. Bilo bi još mnogo tema, ali evo, malo smo ograničeni ovom minutažom, ali bit će novih povoda, jer sigurna sam da će stići još neka nagrada vrlo brzo. Ana, hvala vama. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo.